Kilagyan ng igpam, poning anak, ang poning banal na Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng banal na Espiritu, mantabi kay kayangan. Pakamalang kong kapatad, ing Diyos inaus na katamo, para muntaketi at itamo po may kibatamo. Inaus na katamo bang kanita makirandam karingkayang amano, amanong babye-bye alananga, nga ng San Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. At iluke ka ring amanong babye-bye alananga. Aran timurin po, emoing makirandam tamo karingkayang amano, nune tanggapan tamo ingkayang kakamal-kamalan, akatawan at daya ng Ginoo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyang biye alananga. O ini po yung sinabi na ng Ginoo. Nyapin at yutangin ni Keti, bata mong tanggapan iti, at bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo po king mipnong kapakumbaban. Sisyan tamay ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, ikang sasaw mangapno king kakulangan ning kekeng pamagsalita, Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, ikang padalise king kalamnan ding pusumi. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ikang babiye tagumpe ke kami, babo ning kamatayan. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayng tuto pakaluluhan ng katamu, at king pang patawad daring kasalanan tamu, idala na kata sana king biye alananga. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, antabayanan mo ing pulairing kapalyarian king yato, at ibiya mo king kekang Santa Iglesia ing tula at kapayapan, magsilbi kekang mipnong katimawan. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibot king libro ng sirap. Nung makananong king metong apanyalak, aagagalo mo, mitatagan ing dinat. Makanyan mayayakit ing kakulangan ning tao, king keyang pamagsalita. King lungo karing masusubok, ing obra ning magtatalo. Ing tao masusubok neman, king pamakilibaya ng amano. King bunga ning tanaman, makikilala, ing miyukol, apamaningat kaniti. At king pamagsalita ning tao, karin makikilala ing uri ning metong nga tao. Eme pupurian ning tao, nung eme pa dimdam migsalita. King sangkan akarinyamu masusubok ing tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat ing Diyos. Mayap ing pasalamat king Ginoo, at ing daralit kapuryan king lagyuna, ning kakatas-katasan na Diyos. Mayap ing hayag ing lugod ng ekukupas balang abak, at ing keyang katapatan, karas ning kabengyan. Ding taong banal, lumabong la, kalupaning palmera. Lumabong la kawangis da, ring dutong asedro ning Libano. Mangarila karing dutong amitanam, king tuknanga ning Ginoo. King templo ning Diyos, dagol la at lumabong. Agyang matwana la, mamungala pa, manatili lang mabye at sagiwa. Iti ipakilala na, kinging Ginoo, makatuliran niya, ya ing kakong talapaglualo, ayalang kakulangan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Potam mi blasya ing katawan ang malalaso, at miyalilan niya ing ating kamatayan. Ket ang ngalanang kamatayan, matupad ne kanita ing kasulatan, mesin pang ne ing kamatayan,
ing pagumpe, ganap na. O kamatayan, no ka rin ing kekang pagumpe. O kamatayan, no ka rin ing kekang upayang manyira. Ing kasalanan, ya ing upaya ng manyira, ning kamatayan. At king batas na, kukwaнаning kasalanan, ing upaya na, inya, pasalamatan tayo in Diyos, king pagumpe, ababyen na kaya katamo, king kapamilataning ginuramong Yesu Kristo. Uli na niti, pakamalan kung kapatad, magpakatatag kayo at kayo pa'y siralod. Magobra kayong alang patugot para king Ginoo. Uling baluyo king ingke kayong kasuywan king Ginoo. Kapilan man mayalang kabaldugan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo ngeni ing mayo pabalita. Katutuano Ginoo, ingkekang amano, papagbanalan mo ke, kingkekang katutuan. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka, antimore, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. I Jesus selita niya naman karingkeyang alagad iting talimhaga. Ataid ne wari ning metong nga bulag ing kalupan ng bulag. Elawari pihong parehong manabu king kulkol. Ing metong nga magaral ni igitan ing keyang talaturo. Dapot ing magaral po tang aganap na ing keyang parating pamagsani maging kawangis ne ning keyang talaturo. Ba't akakit me ing malating tatal king mataning kapatad mo, samantalang mo apapansin man ing atin kang metong atroso king sarili mong mata. Makanano mo nga sabi king kapatad mo, kapatad, mekeni, ilako ke ing malating tatal king mata mo. Samantalang ika, mo neman akakit ing trosong atsu king sariling mata mo. Hipokrita! Muna me pa mong ilako ing trosong at tsuking mata mo, ban kanita manakit kang masalese, at alako me ing malating tatalking mataning kapatad mo. Ing mayap adutong mikabungang marok, ni ing dutong nga marok, mikabungang mayap. Ing balang dutong akilalaye, karingkeyang bunga. Ding tao, man nagtalhigos karing tanaman amasuksok, ni man nagtalubas karing dawe. Ing metong ataong mayap, makapal toyang kayapan, pauli namo ning kayapan asisimpan na king puso na.
ing meto nga taong marok, papalto yang karokan, pauli ning karokan at king puso na. Uling ing tao, magsalitaya ketang maglapo, king puso na. Kaluguran kong kapatid, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, mayap abak po kay kayungan. Good morning! Pagkigritala po rin kasiping tamo with a smile, mayap payabak. Palakpakan tayo po, iyapong Mama Kalulo. Kaluguran kong kapatid, kaniting Domingo at syuta na puking kawalong Domingo ning karaniwan na panahon. At kaniting Domingo, pupupusan tayo ing mumunang parti na ning karaniwan a panahon. Maputut ya po kanyan ing karaniwan na panahon at king tutuki na pong mituglong ya king bandang bulan na napuning July. At kaniting daratang ang Miyerkules, pag masusyanta niya po ing Miyerkules de Ceniza o ing Miyerkules ning Abu at lungubta na po king panauning Kwaresma. Niya po. Kaluguran kong kapatid, kaniting Domingo, buri ko pong di ng tamong pansin, kaniting mi pasyagay Ebanghelyo, ing mumunang parti at ing kadwanang parti. Mumunang bagay. At intamo po kanong kasebyan king English nga na, don't judge a book by its cover. Masakit yang atulan ing meto nga tao, uling etane manrugo ababasa, ing kayang puso. Masakit yang tasan, masakit yang tarukan, ing puso ning metong ataw. King mi pa siya gay Ebanghelyo, nga nang ning ginutamong Heso Kristo, eyo atulan ding aliwa. Kaibat digdag na pa, bakit pinakakit me ing puling king mata na ning kapatad mo, at emo neman apapansin ing trosong atyu, king sarili mong mata. May ngari mo waring sasabyan ng Jesus, kaniting pinandip, eka magmamalinis, mas grabe pa ing kekang dungis. Ulitan ke po, eka magmalinis, uling mas mekad grabe pa ing kekang dungis. King mumunang parti ng Ebanghelyo, ing buri ng masalang ipakit Jesus ke katamo, ing ugaling mabilis apama mo na, kareng kamalyan daring aliwang tao, dapot ing sarili mong mantsa, emo naman agyong aminan. Amen? As sa kabilis ke katamo kanu, ing magsisti, manatu, manyira kareng aliwang tao, pero ing sarili tamong mata, naakakit nung nanoing dungis na ning kekatamong pangataw. Kaluguran kong kapatid, nanoing buri nang ipakit kekatamo ning ginutamong Heso Kristo, king mumunang parti na ning Ebanghelyo. Tamo magmamalinis, pota, ikang lunto, marungis. Eka magmayap-mayap, pota, lunto kang mas marok, kesa kareng aliwa. Ulitan ke po. Tamo magmamalinis, pota, ika ing lunto, marungis. Eka magmayap-mayap, pota lunto kang mas marok, kesa kareng aliwa. Amen? Pakilawe yo po rin kasiping nyo. Ayun naman po pa marokan na lawe. Pakilawe yo po rin kasiping nyo, pakisabi yo karela, huwag kang magmalinis. Kaluguran kong kapatid, let us face it. Atin tamungan sariling, o atin tamungan ugaling makantini. It is very easy for us to find faults in others. Manang-mana tamo kanu king ninuno tamong niyadan. At tatandaan na niya po yung kwento, king mumunang tipan. Inyang mengan laking bunga ning tanaman na pagbawal ng kananing Gino, ilang adwang eba, nga na ning Gino karela. Ninong sinabi kaya kayong kananyeyan nga na, may kibatiyadan nga na, ing babaeng binyeyo po kanako, tikswa na ko, pinasa na ing sala kang eba.
Migmalinis siya, arapaning Gino, at migmayap-mayap iyadan. Kaluguran kong kapatad na minsan maralas kanu ikatamo makantini tamo. Malinis, magmamalinis tamo neng minsan. Kaluguran kong kapatad, malino ing tuturo ng mensahe kay katamo ning ebanghelyo kaniting aldo. Ustong megkamali, ustong megkasala, mabiyasa tamong tatanggap at mamamin kareti. Ing Diyos parati ang makasadyang mamatawad, uling mapamakaluluya at mapaglunos ing Diyos tamo. Amen? Nung paulagan tamo kanu ing lunos at pakaluluna ni nga pong Gino, akit tamo ing mayap king kapara tamong tao, aliwa ing matsura karela. Akit tamo, pare-pareho tamong magkamali at mikakasala, dapat manalig mo king pakaluluna ni nga pong Gino, king biyeta mo. Pare-pareho tamong kailangan ning lunos at pakalulu na ni nga pong Gino, king biyeta mo. Inyapin, ala tamong karapatan, nasabihan ka rin ka para tamong tao, nung makananula karinat ampong karungis pangatao. Ala tamong karapatan, ban kanita, lawen ding aliwang tao mas mababa kesa king kekatamong sarili. Amen? Nyapin po, pasibayo, pagkilaway yoring kasiping iyo. Pag-isabi karela, maging mabuti ka sa iba. O, tingaliwalayadag yung sabihan. Ulitan tayo po, pag-isabi niyo po sa inyong mga katabi, maging mabuti ka sa iba. O, itapuing mo munang burikong lakwan ke kayo kaniting aldo, kaniting Domingo. Eko pumigagana ka, introduction niya pa ita. Kakadwang burikong dinan tamong lawen, nung ibalaw sayang kadwang parti ning ebanghelyo nga ng digdag Jesus king katatawlian nga na, a good tree does not bear rotten fruit, not does a rotten tree bear a good fruit. King Tagalog at tamo pong kasebyan nga na, kung ano ang puno, siya ang like father like mother like, kapilan man kanu, ing santul eya mamungang mangga. Anya nung lawenta mo kanu, king pamilya, kanino ya pa mo magmanayng anak, nunemu ka ring pengari na, ale? Kapilan kanu ing, it is similar with what the Lord Jesus says in the second part of the gospel, my dear brothers and sisters. A good tree does not bear rotten fruit. Not does a rotten tree bear a good fruit. Ingkutang, buri ng sabihan, God created both the good and bad trees. Ewari king creation story in the book of Genesis nga na, God sees everything He created as very good. Nyapin kaluguran kong kapatad, the question is, o ba't atin bad tree? Ot atin bad trees? Banlubos tayang aintin dyan sinabi ng ginutamong Yesukristo, king katatawlian ng Ebanghelyo, balikan tayo ing mumu ng pamamasa, king libro ng Ecclesiastes nga na, the fruit of the tree shows the care it has had. The fruit of the tree shows the care it has had. Ing bunga ning tanaman, pakilala na nung makananuya, mesese, ing mismong tanaman. Buri ng sabyan, pakilala ni ing tinanam at menanaman. Pakilala ni ing tinanam at ing menanam. Inya nung pakalawen tayo kanu, alang bad trees. Dapot ating bad farmers. Ulitan kepo. Anya nung pakalawen tayo, alang bad trees. Dapot ating bad farmers. At dating bad farmers, ilapin detang farmers who sleep in their job. Ding matamad at pabaya, king karelang pamananaman. Kay bat neng tenamin tanaman, alana. Paburena na lamong dili na, dapat potang mamungaya, sabya na paging sarili na, akong tinanam kanyan. Anya naman kung lalawen tayo,
Atin rotten fruits, uling ating metamad a farmer. Ating metamad a menanaman. Ating pabayang menanaman. Always remember, my dear brothers and sisters, there are no bad trees. Ing problema at king mananaman, alayo king mismong tanaman. Jesus nga na king ebanghelyo, a good person out of the store of goodness in his heart produces good. But an evil person out of a store of evil in his heart produces evil. Anya na nung sukat bakalanta mo, nung pengari kayo, balang mamungang masalese ding anak yu, kaluguran kong kapatad, sa senyong masalese ing bieda. Abayan nyo la, king pamangulkulda, kareng-karelang talento, king biye. Eko pa maging pabaya, ama na naman karela. Baluyo po, dakal ko pwedeng maging kalaban, king pamanyeseyo, karingke kayong anak. Alimbawa na mo, ing social media, ing ababasa at akakitda, king karelang pamag-cellphone. Ding karelang miyayaliwang karanasan, king bieda. Pero tandanan tamo, ing ginubabiyayang reminders, kaniting aldo, kay katamo. For the fruits to be good, the tree must be cultivated and nourished properly. For the fruits to be good, the tree must be cultivated and nourished properly. Nung buri yung maging mayap laring anak yu, gambulan nyo ing mayap karela. Dinan yung pataba ing gabun ning gelingan at talentura. Tugtugan yung masabal, pakamal at lingap ing masanting dang daraptan king biera. Amen? Ban kanita, nung nanuman ing itanam yu karela kareting pinandit, oyta ing pupulanda, potang tumwala. Kapilan man tandanan tamo, ing santol, eya mamungang mangga. Amen? Ore ni ring sukat tamong bakalan, kaniting pupupusan taya, ing mumunang partining karaniwan a panahon. At mekad masanting tamo namang lawen at bakalan, kaniting luluban taya, ing bayong panahon ning Kwaresma, king bietamo. Mumunang dili, tamo papaburen, ing magmalinis tamo, arapan daring aliwang tao. Uling tandanan tamo, king arapanan ni nga pong Gino, pante-pante tamo mo. Pare-parehas tamo mong manyawad, king kayang pakalulo. Pare-parehas tamo mong manaya, king kayang grasya, ban ikatamo, tamasan tamo, ing kapayapan at kapatawaran, karing kasalanan tamo. At kakadwa, ban kanita, masanting ing maging bunga daring kay katamong gagawan king biye, kailangan ing nitanam kang kayapan kareti. Tandanan tamo, ing mayap, ustong tenam ni mayap ing pupulan. Pero nung ing itanam mo yapin ing karokan, king kekang pilubluban, kapilan man, eya mamungang mayap yan. Karokan mo rin, ing lumuwal kanyan. Amen? Palakpakan tayo po, ing apong Gino. Talakad tamo po ngeni, ban kanitay pasyaging kakatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang King Banwa, ang ponyato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu. Bibait kang nuwa na Mariang Birhen. Dinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sipang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabiye, ampong menga mate. Sa salpantaya ako, king Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding banal, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alanganga. Amen. Ginu, pag nasan mong mamungang mayap ding sablang tao, saupan mo kesana tingatan King Aldol doming pamibye-bye, banketa eke malili King Dalan, at ataid milaring aliw aming kapatad miras arapan mo,
Karing balang panalangin po yung ipakibat tamo, Ginu, papamungan mo keng mayap. Ulitan tayo po. Ginoo papamungan keng mayo. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia at ding talasaup da. Ibuklat do sa ring karelang mata, puso at kaisipan, banketa matampareng atay ing balayan ng Diyos, king pamaglakbe ng painturo banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo keng mayo. Para karing pamuntok ding bansa, masapsap da sanang pag-aralan ing turuning maestro, banketa makapakiwangis la, king kayang pamanyuyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo keng mayo. Para karing magnasang manimuna, karing pamipulong king panalangin, pamagaral karing amano ning Diyos, pag-aralan da sanang miyamas-amas at pagsadyan ing karelang nasang gampanan, ban pareho lang Emilisya king dalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo keng mayo. Para kaya katangan, ilakota sana ing masampat ang makalaman karing puso tamo. Banketa, makapaltota ang bungang mitmong kayapan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo keng mayo. Ngeni adwan tamo ing sariltang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo papamungan mo keng mayo. Makanyan mo naman po, yabe tayo karing kaya katamong panalangin, ing kaya katamong Santo Papa Francisco, manano na sanang ing Diyos dinan pang sikanan ban kanita, makasuyo king kayang banal na kapulungan. Ipanalangin taking Ginoo. Oy pa, pakiramdaman mo sa at pakibatan ining kayadwanan ning kekang balayan, banketa king akakit daring aliwa kaya kami, abalura ing makalaman karing puso mi, at mayagyag lang tuki king alimbawa mi, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos igpang mayupaing totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting daon ni karinggamat mo. King kapuri ang puwan ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan. O igpaming miglalang, ibiyan na sakya kami ing kaligtasan iting tinapi at alak at around me, bilang tanda ning kekang lugod at pamanyamba, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya ke kayo, At keka ang timuri. itasyula ring puso iyo. Makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat-dapat ang puwan matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin, o igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, banipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin paralan, ban makapagbalik ke lub keka. Ulinita ing kalugran mong anak, meging tao yang kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsaya la arapan mo kapilanman. Miyabe saing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngamingan kakanta. Tune kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyane karingkeyang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkeyang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti,
Iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyagtaya ang misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebiyan ing anak mo, darang miya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ding diakono, lalong-lalo na di Reverend Harold at Reverend Chan, ding religyoso at religyosa, at ding sablang tapat, susuyo king kekang banal akapulungan. Ganakan mula naman ding kapadadming pepay nawadat, manenaying subling miye, at ding sablang mayang na biye, lalong-lalo na iapong Paul sa hagon. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatad, metong nga pamilya na ning Diyos, ikantataying panalangin at tiro na ning ginota mo.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang maro. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Panking kasaupaning kaya kang pagkalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kain ka, Arya, aking kayupayan, aking ligaya, manggaman, O Ginaming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sapo babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayo. Anting anak na ning Diyos, sipakitaking balang metong inghuwaganing kapayapan. Peace be with you po kaya kayo. Pakamalan kong kapatid, o ining ginutang Iso Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eke matampang matampang tanggap kaya ka. Dapat yakas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, iting sakramentong pasikan ke kami kete king yatu, idala na ke sana king die alananga, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginong mi. Luklo kayo po para karining announcement, mumuna pong dili, pasibayo, nung ating kayong anak o kaya paunakan o kaya apo, abisang magpari, in entrance exams po king seminaryong Mother of God Council Seminary, may gumpisa na po niyang March 1, napon. Balang Sabado po, ating entrance examinations king seminaryo. So sana po ating magbisa, o ating magpari karing kaya kayong pamilya ni. Pangadiyo po, uling nung alang pari, alang misa. Sana po akit tayo ulaga ing metong apari, ala pong misa keni, nung alang pari. Nya, lalong-lalo na kayong taga-Angeles, nakuha po kaburiken misa. Nya, kailangan palto tamong pari. Po. Kadwa, as Wednesday schedule, ken pong daratang na Merkulis, ang timoy sinabi ng Reverend Harold Nandin, magumpisa na po in Quaresma, March 5, Merkulis de Ceniza. So ring misa tamo po, alas 9 na ning abak, keti po, ampo pang alas 5:30 ning gatpanapod. Siyempre, itong Merkulis de Ceniza, ating pamangusko sa bukaring kakatamong kanuan. Tanda na ningi tamo may natamo. Meni batan tamo keng alikabuk, magbalik tamo keng alikabuk. Meni batan taking gabun, magbalik taking gabun. May natamo po, may kakasala tamo. Pero ang Diyos kalugod na, makasadyayang mamatawad king taong sisisi at painggulot karing kayang kasalanan. Nya istong Quaresma, ing Quaresma, mamawigya king bilang a 40, 40 days, magsadya mo po para king peka importanteng diling kapag masusyan. Sana po yung peka importanteng dili? Peka importanteng dili, importante la po, pero yung peka importanteng diling selebrasyon, yapin po yung maleldo. Nya nung makananunang dinawon apo, dinawon na kayang sarili, meteya para karing kasalanan tamo. There is no greater love than this, than to lay down one's life for his friends. O yan ping lugod na ningap, ginone, meteya para kaya katamo. Nya at tutuki po, salamat king kaya kayong pamanyimba. Salamat king kaya kayong pamagkanta. Lawin na po kasantinging pamagkanta, uling mag-participate kayo. Aliwa mo rin choir, ilang darandaman tamo nun ikayo po. Salamat king pakibat yo, sikan yo pa po. At anti mo rin,
apansinan minan din, potang magumpisa na kami po tsukya karin, at nalakaritak den tao. At potang atyo nakekeni, o darakala, burin ang sabyan mi tatawli ko po. Eko po sana pa itawli, ene kalupa yung sineng misa, yung sines tong mi tawli ka balikan me, o nenging misa po may balikan. Nenya nung malyari po, bayo mga 8:15, at yun ako po keti, kay ba't mga di na kayo. Magsadya na kayo, At mangumbira ko pa pong simba. Mangumbira ko pang simba. Ing pampotang sisimbata mo sa sambata mo. Nga ngara po rin alwa, o ba't simba ko pang gyan ken bali, makapangadi ko ngara. Punado po yung pagibat tamo. Ating individual and private prayer, atin pong community prayer. Sinabi napin Jesus keng keng Merkulis damdaman tayo, potang mga di kayo nga namunta ko keng kwarto yung nga na. Nyapin pupunta lang keng kwarto rin o bisang munta keti. O ito po yung man tamang individual prayer. Pero ating community prayer, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Nya community prayer. Nya kareta pong pasisimba, balitanan nyo la, simbata mo ngayo. Uling potang sisimbata mo, sasambata mo King Diyos. Then pong ngaliwa, papasimbandala potang mete na lang. O potang mete na lang, muntalaking opisina, pamisa miya po yung itang mete mi, o pagmisa miya, pota pong punta lang king mete, lawan ke, yata sisimbay ni nga ako. O ba't kapilan niya mete, karinde pa ang simban. Kamang mabiyeta mo po karinta simba. Potang mete, dengalwa, misan king pabanwa, potang birthday da, karila simba, masanting po sisimba. Dengalwa neng simbambengi. Dengalwa neng malaldo, potang simbambengi. Kaibat na nita, kaibat na ning Pasko, mawalo-ano na naman. Datang no naman neng malaldo. Ilapin deng ausandang seasonal Christians, seasonal Catholics, weather. Pumakanya ning kaimbieta mo, kailangan balang Domingo, sisimbata mo, muneng birthday, muneng malaldo, muneng simbambengi. So, Domingo, bakit Aldo Domingo? Uling king Aldo Domingo, karinya sinubling mebye ingino. King mumunang Aldo ning parumingo nga na, ing Domingo, yung mumunang Aldo ning parumingo. Gana-gana, kailangan, may tapupotang sisimba ka, Lunes hanggang Sabado, may gobra kayo mekad. Di na lang kong kasakitan. Itang Domingo, idawon tamo nganyan. Itang kekang tula at kasakitan king biye, potang sisimba ka, i-offer mo king hapong Ginoo, at kaibat pabanalana, ingke kayong kasakitan at tula. Amen? So yan po, mangumbira kayo, So, tutuking Domingo, kailangan sapakyan. Gusto niya sapakyan, buri ng sabihan niya kung may ngumbira. Lawin niyo po, dakalabakanti. Kaya tutuking Domingo, kailangan na lang alang bakanti. O no kayang buri, nihinuman ing makapangumbira, maging multimillionaire. Mangumbira lang Pero, at siya po, keng tutuking biye, ing kakatamong gantimpala, aginaldo, ing ablas na ni nga po Ginoo. So, kaya kayo nga po, dakala salamat kaya kayo. Talakad tamo para keng final blessing. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ing Igpa, ing Anak, at ing Espiritu Santo.
ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat.